Sini TRIPURA hastini KOKBOROK media channel ni sini media bondu sungno tamni bagai hingkai 19 tariko takar jola jompui jola o enchi Debbarmano go back mani tai 20 tariko honorable MLA Debbarma Belberi blog bini gari sebai bujak mani natiyai je bibinno borok bibinno je satai salai mani o kokno tini kubi nasik din dot jokai tong mani tini Kokphirok nani bagai ang bad damangkha tamni bagai hingkai 20 tariko ang somosto detail khobor naharka IPFT tini যত আগে যে ডিভিশন তংনাইরক বরক টোটালি ডিভিশন সবাই আবনি সাকাংনা বরক ত্রিপুরা মত হাপাইকা আবো বাস্তব হাপাইমানি পরে বরক 20 তারিখ হয় কটাল ডিভিশন রিফর্ম খাইনাই আবন বাকে বনা দিন মিটিং দङ আবো जों টোটালি आं निजे কোনো মুংসে সিয়া আবনতে আং সিবু সিয়া বনে যে রিফর্ম খাইনাই রক আবাং সাইবো মানিয়া ফেবা বনে WhatsApp Facebook YouTube আবাকে সারকজাক দङ হনি खोनाव आं बर रक जाना जाक फेबा आं ते कासे सानामु दङ अमा हाय कासे डिविजनल नि प्रग्राम खानानि डिविजनल जे कमिटि खानानि थांतानि मेन खाय पुलिस नि परमिशन क्रै ओ जागाव साबो फाइने आबो कुनु बंनि थिक्रै बनि बागै अर खनाका जे रकेन्द्र माने जेता मीडिया नि बिसिंतैनो जेता साजा नरक मीडिया नि बिसिंतैनो साजा आदिनो बंनो हाय हाय घटना दंगो हाय हाय बंनो प्रग्राम दंगो फेबा ओ जागाव बनिजिनो ओ स्पट दंगो ओ जागाव केबो फाना IPFT नि लिडार बुक्रै ताई जों जरा ताबो बोबागरानि ত্রিপুরা मथा हनि तंनाय रक बर बा जागा केबो फाना गरै शुधु ग्रामनि बर रक सापुत खाइनाय रक हेके ग्राम बासा कोनो पार्टी बाया आबनि बागै अगतनाव जेता आं दुख प्रकाश खायो ठीक खरकसा त्रिपुरा हास्तानि जेसा पार्टीफोरनो खालायदों सिनि MLA बुजाक मानि अबनां बलाइखे दुख प्रकाश खायो दुसिनो रमै शास्ति रुना नांगौ आबां 100 बर मानिनाव अबनां सापर्ट खायो जे बदुसि जे दुसि खायने बरम जकना नांनाय आबां गसिबो नाव फियाबा सिनि जे महाराजा दुसिनो रुतुगै रब रमखा रमै बनो निजेनो बोबागरा निजेनो स्वयं ब निजेनो फायै बरमुना सिनि धीरेन्द्र देबब्रह्मा तलाङै हस्पिटालाव खुनुगै मारो संनुखा बनि बागै आबनां बेलायखे हामबायरो फेबा अर 20 तारिखनि परे 21 तारिख तै 22 तारिख 21 तारिख बलराम देबब्रह्मा प्रकाश देबब्रह्मा रकेन देबब्रह्मा ताई ब्रायन देबब्रह्मा बर खरक ब्रेखा आसुगै प्रेस मिट खेमनि ओ जागाव टोटाली आं 17 नं पेकजलानि ত্রিপুরা मथानि हेका बोबाग्रानि थानचानि मारिनि जे MDC ngै ओ जागाव बर पुरापुरि ओ जागाव आनि उपरे एटेक खायै ओ घटना आंनो खलायरो नै जेता कक्सिलचामानि अबां किसाबानो गसि मानिया अबां किसाबानो मानि मानिया कारण अ घटनाव आनि कुनु फना आ जागाव आनि मुंसाबानो आं आ जागाव साइमानिया आं कुनु खबर तिबर ग्रै आं अ घटनाव आं निर्दोष आं साइबो मानमानि ग्रै फेवा बरक आनारो बलराम देबब्रह्मा कक्सिलचाका जे MDC गणेश देबब्रह्मा मास्टर माइंड हेके मास्टर माइंड बाइखे ब आ जागाव
samung khlairu haike gotna khlairu ni sata samani abo kuno evidence krei proman krei musuk tei kok samana o hani bu sarak o lokuro wan chugui nai di tai je mia 22 तारिख 22/5/2021 ni sal mario haina hai IPFT bai bon saklajak mawa Prakash Debbarma haina hai sapika boni ji gotna o tong o jaga jodi tong tong hungkai nang ang je simani mote nang asuk bahike asuk mitha nang gujo sawai malis nananai nang nijibu krei jeng nijibu krei o jaga nang tong honi samani jodi ang o jaga proshno khaina musungo nang niji jodi tongoi tongkhangkai obang siu roken debro tong hone ang khanaka video ni bisingte video thine borok malai obang khanaka jodi tong tongkai kebo sikrengke aro TRIPURA mothara jodi jomogoin tong tongkhangkai MLA Direndra phai tongmani na borok sakang bariana phone khayai borok jano goi sahona nangan nok ta phai kira khoti nang bathak jak nang bathak grade ora hai problem ngi toka obo to target je borom nang MLA no obo khlaimani IPFT jara je ora lead khai tongai bok yak tongo borok yak tongde situtoi bo o jagawa Direndra na hai khlairo abo situtoi aboni bagai ang abono bebag no gosiu nyao o jagawa je ang je o jagawa ani kuno phuna ang saima mane ani kuno phuna mungsa kare tai o jagawa ani sutobai Manoj Debbarma Jiten Debbarma tai ani ni mungtei bo Ganesh Debbarma bono bo haino saka je 19 तारिख no kok sil chalaioi Ganesh jung salai tongkha haike kok salai tongani samani basung proman mani tongkha nang boto reading na tongmane nang boto saima na tongmane heba abo kuno proman krei o jaga taisi saka ani sutubai je bo ex army volunteer retire bhaioi bo kuno political bai kuno jorito krei ekmatra ang je oron candidate mani pore ani nok nukhung gari gura subaijak mani pore bo jat o jaga wo bobagrani thanchan maro sabote thijabi kam khai tongmani jaga se boro ani duse je o jaga wo ang IPFT ni thangman ana kena angmani dusase borok na haike blame khayo haike bono condemn khayo obo bahiki gosi jakna TRIPURA hani takhu bukhoro mar wan chui ngai di boni bagai ang tine okok no sanamo chungo kuno dino baji dalal baji sawai nang rasniti ko malis nai mia borong tine Prakash Debbarma ang hamjago ani ne khoroksa batija ang borom belai hamjago bo sorol chuja borok ne ang wan choi tongmani nang tabo boni ni jora tongkhon nang kubui ne wan chugoi kaham kai nang o TRIPURA hani je borok tamon aitong sinai nukna tamon aitong abone logi nang thansani mario se phaidi nana akok se kobonom chung bobagrani logi wa phaidi nang ojaga wa aina baji dalal baji sawai salbusung nang omaki malis nai tongnai obone bagai oborok belai ki saya omaki borok no gujob khai samani aborok saya borongso sungtai bo saimano IPF ter judena ain obo hai sotik tong hangkai nirdush ni bagai judi khai tong khai mia jeta je borok bon khaimani sarkar BJP IPFT sarkar khorok sanapun kebna eras khalia bla bon nitoi obo ki legal bor government permission do bor no am haike je strike khainani obo bukun phun permission kribok ne ob sabo ain no tong sabo ain no kri abo wan chun jara sabo ta khoktai bhokchong boni bagai ang koinai o TRIPURA hasnani sinai nuknairo sine takhu bukhoro nor wan chuk jabai sidi kubui IPFT tamon aitong IPFT ni je bukhogo je samabai bastoboni kun mil krei baji dalal baji sawai dofana phalai dofana hamya kok sawai hake borok ni nok khuk sbai nang salbusuk rajnitik malis nai tong sinai tutile abono bondo khaidi abono muthak di boni bagai ang niji nor jotto
যত্ন নং মিডিয়া বিসিনি যত্ন নুবাইখা আনি গাড়ি ঘোড়া সবাইজাকা বিহিক বুসা বুজাক তকজাক খালাইজাকা সমস্ত মান পরেব আং আনি গাড়ি সবাইজাক তৈ আনিनो কেস জাগো হাইফোন আং কেবनो मुङै थाइसेखौनो साया दफाव समाजाव जों तंना नांनाय चलिनो नांनाय नै जों ताबो कायसे बरं आं ब्लेम खैया अबनि बागै ताबोखे जे जागो गरै निजिनि गारि सबाय जाक्तो तैसे निजिनि नक सबाय जाक्तो ते बिहिक बुसा बुजाक्तो तैसे आंनो केस जागो हंखाय ताबो कम हाय गथनाबो हायनि आनो बेरनो प्लास अ जागो आं सैमानखा IPFT नि फायै त्रिपुरा मथाव जग्रुबै अ त्रिपुरा मथाव आं शान्ति तामा दंथों बबागारानि लगिव आं कोनो मते बिनि मोखां काहामकै आं आजागाव शान्ति खालायै दफानि बागै सामुं खालायता मानथों अबश्य नायबिले बरकनि IPFT रकनि IPFT नि जेता ताबुक टार्गेट खायने रंनि बुनो वान सुमु अब हनि चां मने खायो बनि बागै ताखुकते बुसो जों वान सुना नांनाय बुजिनो नांनाय नरक कुबै कुबैनो सुक जरा जे ताबुक अम हायके बाजी मिथ्या दालाल सायावै बरम गोनां MLA न जे बुनाय तकनायना रमखा बरां मानिव फेबा जे रमजाकनाय बरक स्वर्ण कुमार त्रिपुरा आबो बलरामनि जत्तनि खाचुकसा सोनामजाक सराय आबो आं गुबै गुबै नंनो सावो बिसास गेनर जासायखायनाय दे बलरामनि याकनि सराय बलरामनि नक तांथानि हायके बिनि तक वाग रिथानि आदा रैनाय प्लास ताइबां तिनी सानाय बलराम शान्तनु भूमिक न बथारमानि केस जे जुलि थानि चिनि स्वर्ण कुमार त्रिपुरानि बुमा जाबिन्दार नै बन फियगै ति फयो अबखे बमुइतु माया अबखे बवान सुग्या आइचुक देब्रमा हने जता जे रमजाकनाय बेलाय खि खायरंमा सिंचा बुमा मिया नर फाय काफयो नगो माइरुम त्रै तांखि जानानि आं आबोनो बागै बनो खायरगै आनि जे मानसाक माइरुम रां आं बनो आनि नक नि तिखलाय आनि बिहिक न रां आं बनो सुबाय रहरो आइचुक देब्रमा फल्स कोन सिया बाजी और प्रकाश देब्रमा ताम साइ तंखबा आइचुक देब्रमा नाके डिग्री कलेज परिफु ब डिग्री कलेज ब यूनिवर्सिटी ने थर्ड सेमिस्टर बताबो बिनि लास्ट इयर न ब परि दङ फेब्रुवारि बर डिग्री कलेज गरै अनुमान सामान्य बर सयखि साइमानैबा अबने बागैनो वान सुक दे ताखुकते बरुस जों हामियाता सालायदि हामियाता बेलायदि कायसा न माजराता बेरदि बरंसो जों त्रिपुरा मथानेङै जों जत्त बरकनो बबागारानि कयमुंबाय जों आबगै थानचगा फायदि नों बलराम नों प्रकाश नों रकेन नों ब्रायन नर जत्तनो आबगदि त्रिपुरा मथाव फायदि त्रिपुरा मथाव फायै जों फायदि गुबैनो सय सामुंनो खायलायनो दफानि बागै देशनि बागै सामुं खायलायनो हाय हायनो हाय नरकनि थेनि आनि हामबाय रय अ त्रिपुरा हास्तिनो जत्त सिनाय नुगनाय रक वान सुगै बाबिवै जारा जे कमेन्ट खायनो रक दुख प्रकाश खायै आं नंनो कक साव गुबै कक सातानि आं किच्छाखौनो लाचिया आं किबो किरिया गुबै कक आनि जेफोरखौनो तंनाय सिखना हामबाय